Telem malam sebuah KTA Tamloma Jumbo Muilanda Pona Yanang. I, on behalf of Tamlo Angban, would like to welcome each and every one of you seated here, and especially to those of you who have come from different nook and corner to attend this KTA. Teman Muilana kawang daawang banga minyong paha, aniyo teman Muilana yopu pay hado KTA muhimando KTA na menglak china sa Muilana. Yelak pe yopuma sot kay sa nanpina. Sa Tamlo Theological Student Kaya opening ceremony akong wangnang. Akong wangwan te ngaw hayang ngawa kawang pay hayang ngawa kawang na China kawang katok niu te hagakan bua. Awina eda ating laklakay yamalak. Hayang boy jinda ayan ngolak china iya yoy halumpa. Nomana atakan ngau keng la nomana chunlak tawa apata yulak hayang noman pay jinda jamlak china ngolak china iya noman da alaw nyawlay jambaca palak. Kawang lay ngau da temana hadaw kia nginang. Kawang yintoy the mission of God wangdang angching me mu akong wangang nginang. Hataw kawang yintoy katok niyo akan pida jalon tamlak chinga teman le. Matthew apong tapay madat aling panmatuma nyana ngopu kia. Tokay noman na taya chat say punamenga apa aha hayanga yaha achaw muna pap chidaw. Atau kawang pungaw amaya teman kunyak katok 11th December 1932 ma bahay jay let en longna tamlo kata kaya Jesu Krista Christianity ya. Kawang pungaw amay payang payma kunyak kata awang pa Bible nyaw buwa let en ngampa kunyak tamlo kata 1954 to 1956 curahat me Bible nyawa akong wang yangki. Tini kunya katalan Christian theology iya manang. Hatau kawang muhiman ayong monang. Hatau kunya katalan Christian theology nyawa calonpu ngiyang kunya theological conference mohak sa iya wanga. 3rd January 1990 me Reverend T.W. Yam Yap, the 10th Executive Secretary, Nokma Chuma, Tai Shenga Wang Yanki. Tawanta meeting me Ombulang Mun, Reverend T.W. Yam Yap, M. John Long, N. Shaiba, C. Yam Do, T. Hon Long, Nok Yam Ashim, Iman Nyit Moyanki. Awangpa Kunyak Theological Conference, Mission Center Mon, Baptist Christian School, me Chima Wang Yanki. 15th to 16th May 1990. Tawanta President na Reverend T.W. Yam Yap, anyo Secretary na M. Tunlong Ngo Yanki. Ima na tay siya nga akong wanga yaa tay bunga. Tineng malam suba Kunyak Theological Association KTA Tamlo me 1991. Ni suba KTA yayang payme tilam macha wangpeng 31 years payment today 13th to 15th May 2022 ma teman chinang. Kawang subsi ayong pangma kunyak kata o wang peng lep iya Christian theology nyawnang anayo nyawa sonang. Teman ka show hay tuisawa hangheshi.
kawang lainnya yang bulan teman kak sawa olok bu yiche teman Yesus Kristus tangpem Paya Taiwan da sangat sausi aneo ano kak shi dokbu ma haugalap hapoi teman nan okbu pai yaha acau ngokbu kaya okbu ngilak kata da sipsi yayen kanbu haulak yaha me ma ngokbu lang yan lak teman tuisaw atau kawang ngokbu tuisaw ngon tak ma nyin diki katok nyu tak walak hipak ngoi diki kay nan bulan teman yaha acau ma yang wong nang bupai kawang sausan ha